It's a lie. It's not a new hospital. It's an old hospital. I'm from that place, so I know the hospital. I know it's the clinic. It's Ebusianfo aha Ghana Sen TV GH. Mesre o like, comment, subscribe. Turn on notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Ebusianfo. Ekro bi ewo Bono East. Ye friend no Enyina. Na recently na yeti say the current first lady, Her Excellency Lordina Mahama, aka Tundra, akọ bie clinic bi a onu osi saa krom ne mu. Na news no kọ na kọfọ say oh why adie. Ohwana ye papa baku send me video no on WhatsApp. And I see the voice. Obwa me say Obwa say first lady so was scar. And say see first lady echo see clinica. Say yeah. After all, ni kunu kwat minya scar or see sorry there. I'm sorry. Emma Assemblies of God. And say first lady nya scar now or see clinica. Say enu cry a yes saying nya ni kunu ye. Or see and a woman say anka optimistic clinic India anka ye. But for this very clinic nkwandia enye onu na see ye. Na sa papa na ofre menu onu every sakrum. Mu se Yakupon ya de. Papa na ofre menu onu ofre sakro no enyina no oho na ofre. Na onu se no na me aboa no a wa abrochire. Enti o see krom hofo amwo abrochire ko ebi wo US, ebi wo Italy and other places. Omu na mu de omusika ebaaye for that clinic to be constructed. Omu wie so no, omu a na di sika no so esan baaye for ambulance to be purchased for the facility. Enti ebia omu wie bebia na esi oho clinic no na maternity. Ebia maternity no na Lordina Mahama edi ni sika kra kokam amwesi. But as the way omu report the assessment is say Lordina Mahama edi onu ane sika see a whole clinic ni ambulance ni bebia sa kromfo no enye nukre. Ebusianfo. Mbisa me hu say entity for omu suru say ase Ghana for hu say omu nye hwia. Why would they now start resorting to lies? Because when your first one, Akufo-Addo Sedaima GRA for Ghana Revenue Authority, Prekupe na to for Sekotinem, so the higher Minister of Finance. Akufo-Addo see embassy, Ghana, Ethiopia. John Mahama is excellency ko bia no te se onu na see. Several other projects are Akufo-Addo started. Now they were almost done. Mahama ko bio manu te se onu na ye. Na nye ya kra ne se obia no kra no on fa credit no ma Akufo-Addo the leader. Obi te se onu na be ye 1 month, 1 year or waiting him wait na kunya ne so. Miami the says say our citizens are coming out and they are coming with facts about issues. Sana yepe. So that politicians will stop taking the citizenry for granted. And Tebusa say, yeah, the story be basa. I said, mu story be sa wo internet no so. Na mu wo nukre na. Yeah, me na bani. Mu sending me voice note or WhatsApp. Me story na mamu. Kana sem de munti na yewa ha. Why? Munti na yewa ha. And yeah, me just send me a Fred, yeah, my mom friend me. Because at any point, I sent a move friend and me recorded. I said, move friend and me Suyandi. Ni say me postgraduate of pharmacology. And see, Moody, me sending me voice note or WhatsApp. Me de be. Why? I was sure before we go and listen to your papa no. A person be a studio a hoha. Your pamucho, munim total cost by now. 25,000 Ghana cedis. Afina enya 2,000 Ghana cedis. Mumboy, why?
one and boy na betting be. Now about no screen I say it am say. Now let's go and listen. I'll see the next one. Don't go anywhere. Cheers. It's a lie. It's not a new hospital. It's an old hospital. I'm from that place, so I know the hospital. I know it's a clinic. It's not even a hospital. It's a clinic. The only thing she did was what she did, she opened over there was a maternity ward. It was a maternity ward. It wasn't even a hospital. That building was built by the community. It's never Mahama or the wife who built it. So that's not true. It's not a new clinic or anything. It's a maternity ward that she went and then opened it. Because from her hometown, Ampuma, then you go to Enyima. I know the place. I know there. So that's a lie. And these people, they can find anything. I don't know why they can lie like that. They lie too much. All right. So you need to, talk about all this, Mr. Richard. It's a lie. Why since time your power? Asem si a o metwentwen asem no so an this phone dey atro ne namu sa baby atro nso once nso anont ma baby ebedu no kura nkodu ho so obi si o se wa na wa ma wo na ansi for ma baby obese wa nkodu no o sesa na no a edu ho biem ye nte Ghana ha na ye papa komna dufo ye papa komna dufo NDC former finance minister Nisika ni Mahama Biden no ye wan kase nisika no ntua half no mfa ye ni Ghana ha ye ni communication for party nim den no amaya fa ho ye te Ghana ha eno na mebre ka no ofosu ampofo Pentecost elder mua etumi ko ka se etumi ko ekobo pose ye nkokun obi ye te Ghana ha ya Captain Smart etumi aye ku ama Yakob ase ama ebinum agu Captain Smart da so nam ho and then 3 days ni 4 days ya or sunset another coup between ye ma me akoso ase wan ne nkrofo or da so ti ho by cancer you thought or no na wan set coup no yakoche no asema na fanti comment kan ya yakoche no ana ye de ne se ye be sole keke ana ye di ache se ye nipa no ya chi ni ntie ko gina court ho eno na kire se ye adwuma ye stations na ye ya dia tum say ye stations then ye communication for na ya form na omunti ye koto aba mo adwuma na say TikTok amma anka yadeda o ye fa say TikTok amma so am be ne den anka yadeda ye communication for no mo radio stations no eno an so ma address abot tie ye nkrache for no ma kotena ho denti fita me ye wo power nyina muntu me nkasa obi ye wo power no obi wo opposition or can tire because of denti uko parliament enye ye leader minority leader any mpanimfo bi asole na say na hu say parliamentarians no ye wo opposition hu so mo ye adwuma. What about executives na party executives no then omo ye ana ye de say eduta me ye koye election na ye ho aye den ye koto abama ye to ma ye wia na abeda eno na ye adwuma ye youth ni bi na ye betu ye ho asi wo say ye be fight no on be che yan because of sisi an obi aye ne say ye be che me a the party be ya no so obedi machi akokot me ko dem ni de ye me amede sisi nipa na e ka asam no kra na e ha no ba ye mu bi de be gina na e so mu jeli en for life ye ma bi wo che ye 10 ye ba ye be ka na 10 e den na NDC aye ye wo Ghana ha ama Canary jeje kotoma na yiri 2 cities Canary factory kase ni nyina no jeje toma na yiri 2 cities enye nne na NDC gbokro no omukro no no mutonton ajapade na enye nne Mahama the first time one ton Senate bank Merchant Bank one ton amani ni Ibrahim Mahama ama na afanya Universal Merchant Bank ye ni Ghana ha
but a MPP ni and a beer, ya papa Kufuor ne ba kosi hotel. Yes, ya papa Kufuor asesa Ghana scammer no. Na nado ba ekoye restaurant. Yes, na nado asesa Ghana scammer ne ba so mfen koye restaurant. Ye ni Ghana ha. Communication from don omo kafa ho. Na nsenya mahama oba e wenya 1 year. Sikapudu otamma ne ba so mfen koye organize we boxing. Just omo de omo kron no, omo plans omo de fawo. Omcron na dead mo bia hu so ampa mo bopro no complete because of amana yet mo 90% e Jimmy for nti for mo hu say 90% ni do metu na control mo 10% na ya ka mo wo ka kura nko ba bia e mu 90% e Jimmy for nti o we no de mo ya Jimmy for e nche no mo wila fi masa mayenye anka be ye den na wo MPP NDC about within 2 years pe no wakanta mo nyina obi antumi nkasa wakanta mu nyina obi antumi nkasa adai an election na ye be kona individual election na ye be kona ehia ye sense the NDC ye na ye be bo machi individual election ni ehia ye ya matude say I say eno no obi anya na bla bla bawie ye focus nyina ho na ewo individual election ye focus nyina ho na ewo nti ni ama ye koso me say ye be ko stations ye be pemu aka na kure no na mo ye leaders musu na ya nkwala no ye dai mo ye leaders musu ya nkwala no ye dai ade nti na o man ban ye timu sisi ya dan Sodom and Gomorrah obi atumi nkasa o man na ye timu no freedom na kwame nkoma be je ye no freedom and justice no freedom ni ye aduma justice ni ye aduma anka ye tumi aban tumi bama the whole Ghana judges na tumi ye obi adi e de foforo kwesi ho adwene ben no de ba ye ye nya judge ni a ono abeka kire ye se judge ni a ye di ni besi ho waka kire ye mu ase de enti ojeli ata yi ni se o ma ata yi se ne embela ne chila ata yi koba o ba be take ni nti no de na adwene e ma ata yi ye se so onko se ne o be ba na ono yi ho gwa nyima wa wu ko judge kasa asemo ye na ya gina tumu se ampa onko ye chief justice o my phone be judge aka wa bi na no aka asem we na che se the judgment o ma nyina no de na adwene na e ma ono tena ho de na adwen be kire no no ana ode jeje amafo ejeli amafo rough enfam like kwan bia so yet Ghana ha ma obi abapo ya man 15 years court a decree 15 years ampa adansi nyina wo ho na po bo no adansi nyina wo ho ye ko twa no ho ama ye de obi a wakokuma akrante akọ replace na ma akrante ewula 3 years e de wabapo na bafie Omaya yetim won support NDC a wo ya ye be jelu won support NDC a wo ya ye be jelu the oman ni sika nyina ye health insurance NDC party to me sole say oman ye dia oman ye na ye dia na yakoloke no NDC party to me sole ye kwa ha na yakoloke no because pani bi wo mu ye hu so ye MPP ni ana weka bi wo mo ye MPP ni ma nyina dia ye be loke no kwasiafo na ye ntumi nsole Mumpeli fonte mi ana youth ana mo moaye ana say ye youth na ye boa mo so muntumi defend ye ye be de na ye tumi aboa mo youth na ye asole say ye be kan e defend ye party muntumi defend ye be na ye tumi aboa mo mano esi wa bebia ma akoma akọ no anhwa meka sa ma anhwa bebia be kọ ni da ma se ne da wa se mete wo ya odie na se pepepe na emumu no Asamba kwa uka me pese meka anase mema clarity kakra 15 years and 3 years akrantie de no 15 years no okode mu pepepe ne mu moko for appeal enti no appeal no nachi na onya sa judgment foforo no ama yeyi no nti enye se ye de ne sesa ni okoku akrantie no in as much as say ni okoku akrantie no maybe we can say ye betumi criticize say it was too much of a harsh punishment for such a crime, no? Oka says sesa obi 15 years the man, then you are not being fair. It's and not just a honor me pen and me person me clarity eba. On here in patch out to so na yanse we our network ni bi e jana na de ba na me ni je ho pant na o say Sam George Ama is he I think the manakasa area by manakasa Nanso ye party uzi se empanimfo se efie jadum a
ene ma sebi mmofra so ehya se omanka se ehwehwe mu gya so yesi ye fie na nkasa ye tiem sisi a no ye ompanifo bebre wo ho a metumi aka se MPP leaders about 95% are lawyers enjomo pa hye se law school omu ko yi nyina no sebi onti obi di nsem hunu a kire wo mu a omuntumi react to sansem hunu nipa ni die na na. The first question is maybe no because CCA Fanesanka MPP ne power ana NDC omo former chairman tisi ofosu ampofo ene yakwa akwache no ene odamu ana sesi ori nketia ene yakwache na adamu na ena odamu CCA ya ana wayare CCA ya ka basentali beje na battery tise de wakofa yi parachute asoa amobilize young boys edinachi se wiifo bro no mo na mo sesenyo gidi amom kwa kopi mu ho but your national organizer e wa ha sisi amno ka sei national organizer na adwuma ne sen national organizer na adwuma ne sen enti ye fie on yansiesie ho a abontin sofo be hu se ye ne ankasa no ye nim ha yesi hwe ho sofa enti om betima bawura fie no aba ba ye no mo pe no mo ko om betima bawura ma ba ye no mo pe no mo ko na emom no moma ye yanka nche people for mpanifo ne se ye maburu na ye ba no ye mesoso sansem hunu zo sansem hunu na NDC fo ba no ma be chiche mpanifo no mu dinsem hunu no mu yese ebra ye che ofosun kansa I was there and ushe ye ko ye say bia na fo omuma ye kwan na yankonko hwe boss ni ye ne nkasa omo se da omo nti ase enti ebe ya banter between we the MPP youth ene wo mo obi kutatuo ho na koka ekoka se ukutatuo gina ha ugina kwa ukutatuo ekroketuo na dey tuo no beje fru nse hran abete I was there with koka. You see, sesi a baby a Ghana ekeka kono. Emebunu no ye nya da ho. Ye hunu nyoma ya dwene mu bie. Enye ye meko school nko a, em ye hihye suit. Em suit ne be hye no. Obi betimi abaye fi abedinsem ho a kire yen because we say ye hye suit nti. Ne ye so so mo so. Sesi a no ama moma ye mpanimfo na so nte se. Sendisi fo mpanimfo yo ma adwene se ombedi ye mpanimfo abura. Ye ne maburu no, ye ne yankase befa emrase yensem. Ne no mu so adi. Esanse obi eno ho de ne nsa benkum be kire na dwafie kwan da MPP ne nyakra ye diemu a MPP ne nyakra ye diemu a na obi ti se Freddy Awumesibli ne se de na Awumesibli ye tim be ye former national chairman na emaburu ye tete ho national organizer tim nya ho hwe de ne yese ye wo se ye nso man DC fo nso ti ase ye ebra wo mo ba ye o mu di san kwase asem ene san nsem hunu no o mu di kire Ghana fo o mu tonto Ghana properties o mu tonto Ghana Japan bebere e de mo nuanom e de na MPP ye se mo ma ye mfo mo mfamra kwan so se ne ba ya Ghana constitution no eno na edi nyina so de ye mfo mo mfamra kwan so ba se o mo ba ye no constitution e da ba bi NDC fo ankasa twom constitution no NDC fo o mo ankasa twom constitution e no mo di bu o man no o man kasa sheda twom constitution mu twere nyina no eye nema miensa ne wom ne edi kan o constitution ba ko ene se o mba chiche MPP fo mpanimfo na emaburu no so ya no abrase se de ba ya che opani antumi nkasa because opani ya che no mpanimfo antumi nya hwe na wa kra de na bitimi aye ne to so mienu NDC fo constitution ba ko ne se o mu chewa o ya MPP no mu chewa ye de kokko straight o ko ya remind you before so mra no na omo make sure se ombe yo basa ne to so miensa omo constitution ba ko ne se omba be di atro e di akere Ghana fo afa MPP ho abra asem omba kan bia no kra bia no ho mu constitution miensa and NDC fo omo de nam and the three elements omo de nam ni nyina no e ya de se ebebubu MPP party no because NDC fo ni se Mahama ontumi nkobiem we ye ho hwia o twirimu ene betre ye pakro ontumi nkobiem enti omo pese omo bubu MPP e de kire Ghana fo na se omo kofifa omo nkofo na omo nye presentable they are not formidable omo tumi nya hwe no mo ba Ghana fo beje omo atum so omo tumi ye bibi ma yen se so unumi se full price se a shooty and 14 series plus there yeah good obi e yusi ka bia bedi hu adanse ye se ye dayo ye so rahimachi 12 na price asesa ye die 11:59 about 12 ye so na price asesa 1 minute na price asesa and now your leaders echo
asante mante mum ko komawu ne mpatamu so mo ne kokoko akuafo kodi nkomo wote nkomo a efiri kokoko akuafo ho nyina eba na eyade a mahama ne NDC adada wo mo enti wo mo to abakra ma NDC no wo mo ankasa yomanim campaign against NDC enyenhwe se nkofo mo to abakra ma NDC ye ne mase etia wo mo ankasa nkofo eside na ye ne MPP fo na sesebrei wo se ye kan ho bom yiye ye make sure se ye betutu efie ne nyina yiye na ya make sure so say ade bia ye beye bia no it will benefit the party and the country. Say ye former national chairman ya chini ama si ampe ho asem anka monimram ho so no enkwasa judgment e baba Ghana no mo yambese mo because omo pese omo make